Vivi atu ia OUTOU ia Iowa. Wa e whaababau lava lona alofa. O le alofa lea o le tua sa ia tapu au inai lo soifua. Ma le tātou ola i le nātou sanga ua mou mani atu. I lona au pui ma lona au leo o lona au la vea. O mwhai ai o na tātou au lia mai le nei tau sanga fau. I le alofa ma le anga le lei o le atua. I ei te tununga o lo tofu i tātou ngaruenga o ao. Sauniga Sapati. I tai o iei pēa na whautuanga na ia whaau i na pēa o Sauniga i runga o au penga ta whailani. Ia walawa i la tau leo maua le amanoa ia siasia i tātou Sauniga lotu. Ia mapule la fol tangate lona taimi e moli mo ina ia tātou Sauniga whapenei. Na mele o leo e whai mafonga tau moli o tāra wenga i Hawaii, Amerika nei, e matuai le ao whaatalofa, o le ao Faafeiloaiga le mamalu whaamateifia, o le tātou ngaruenga o ao i le lololangi. Mai lawa i lana ona te tai au ao, ia e maise o le nofo a matanga wenga i fia o ngā wenga le atua mai ona tapa e fia. Mai ona maunga maulunga se ia pa ia mo iti, wha malo le soifua ma le langi a mama. I ei tatununga sa tātou maua o se Faafeiloaiga tau sanga fau manuia, i le alofa ma le anga le lei o le atua. O le sa ia tapu au ina lo tau soifua ma le tātou wala. A le saunia tātou talo Faapitoa o le Lesona, o le au ina le fiong pa ia le atua, usi lau whaafonga i le veinga Faapitoa o saunia lau Pese. Oh
mātou te mai o i lani. E oli o mātou loto i lau whaotanga. Wa o lofa tu noa leo o mawhai ai o na o maua nei a manoa. E wha leo i nai ma whaupuina lau o fionga i luna awa o ini. I ta iei le langona e wha tau wa al tangata ma vai. Ai a vea lo whaonga ina o lo mea whainga wenga i le nei tai aolo Sapati. Whaina vea se whaamnianga i lau e kāne sia. Ia o se toi whangu ia te i mātou o lau whanau. Whaamnia mai ana lea o ina lau whiong pa ia. Lola wa suapa Iesu o le tutano tui nei. Amen. O le tātou mau OUTOU o Silia mo tātou Lesona i le nei Sapati. Pero whai atu lo tofu lava tātou ma Sauniga lotu i te tono o farsati tas. Ia ai e peo se extra le melia. Ia e whai fo i ma awala e a moso o vanoi te whaponga iai awai e ei taritonunga o Sauniga whapendeu whaawawina. Ia ina ia mwhai ona taulongolongo pēa le fionga pa ia le atua. Ia walawa sa tātou sao. Ia maise o tātou wawa iatu i teimi maso le unga. I le momope te o e whāro na whai pesfunu e fitu, o lo au mai ai le mau OUTOU e whapea. A wā ona po nei e a matai le whamsinonga i le ainga o le atua. A whaifo i a mua ia i tātou, pese a le ngā taanga o e whaalonga tā i le tala le leia le atua. Ora iei whaperitania i Silia iai, ona le tātou teimi. Ai ora maulea e whai ona whaautuina iai, ni mawhau whaunga e ana i le tātou Lesona i runga o penga te whailangi. Mai tātou te tōma nātu i lea mau. O le tusi o Peteru, o le apostolo Iesu Kiriso, e leo se tangata na whalomo matusi. Au Peteru, he was an eyewitness to what had happened when Jesus was on earth. O lono ingo, se mea sida le tāua pe a tātou whalomo, e tu singa Peteru le apostolo. E tā mai a te tātou le mea na ia wa ai tino i ai mai a mori mawina. E tai ma mai pe te ula apostolo, wa fio Iesu le lang, au lo tu mau pea le fina ngalo pa ia o le atua. E au ngā, e ao ai, ma o ai ai, no whamanatu ia te tātou, le eka le sia le atua, le winga o le fina ngalo moni o le atua. Pamaino le tātou mau OUTOU, awa o ona po nei, o lono inga, at this time of our life, na tupu le taimi o Peteru, ai wau mai fo le tātou taimi e whapena fo. E tāua lana i waenga tāua ia e tau o mai le maulea, mai o ona po nei, e a matai le whamasinonga i le ainga o le atua. Sa owa ai ma o sa ili po le atonu lava le winga le upu whamasinonga le a mai le maulea. O lo au mai e tusa o le whai unga, o le unga le atua o le a whaia i tangata. Wa le upu le whamasinonga e sau mai le upu le whaperetania o le justice. Rongo ino, o le whamasinonga, te tono whamasinonga, ilo ai se mea o tu lai mai. Mai maa fua foi o na whaise whamasinonga, o na waiai le tu la fono lau soli. Pai e whapena le ata le tau o mai le maulea. E whamatala mai ai, le mea lai e manao le atua ia iloa e le tangata. Ina ia mawhai o na tāpena masauna.
Whaotuina leo tātou Lesona i le nei Sapati mo mua le tau sanga i lunga o le online o le teini nei e tā pena ai mo atai ao. Now is the time to prepare for tomorrow. E leo tau tala le tātou Lesona i nisi lava mea o le olanga nei. Ai e au tū lava i le tāua o le whamasinonga. Lono winga o le unga o le tangata. A o le io la na uria tai au, o le asoa te tauna tā pena ai, ina iau o le teime laura wai le unga o le tangata, a wai loa lona taun unga i ui ai. Nā mata lora tātou le sona tai au ni, o le fasiri ai se a e whamasino ai. Why the judgment of God? E mafua ua soli le tulafono. Ua i ua whamsinonga le atua, e te tau o noti le tangata, ona ua soli le tulafono. Roma ono ua smutolu, awa o le oti, o le totongi lea o le angasala. O le fesidi, e toa fia o angasala. Roma e tolu ua smutolu, awa wanga sala tangata umalama. That means, ele ais tangata soifua, o lo soifua ile o Lotolelei, o e o manidiu, ma e o whanau mai, ma e o lo soifua pea, fa mai le tala le tuspa ia, e angasala oe angasala. Mafu anga lea o le whaasoloti pea whanau tangata. Le ai, se fo mai sinira nā tamai, e mawhaina ta ofi no oti ma lo oti, pe aore teimi e whaatanga i le atua le aso tātou te otia. Aisea, wai uru whamasino ngā le atua, e le aise si e sao, e le aise si ona. A wai ula na whamasino ngā malana whai unga, e oti tangata, e le mawhaina sao. So ole taua na lea tātou te mamalama i le mafu anga walaina a mai e le tua le whiau. Ina ia tātou loa le lei, le winga o le atua. O le atua alofa, o le atua e onosai, o le atua e sina mamao. O le tangata e alu na alofa ngata. E Faapitoa fo ile alofa o le tangata i nisi taimi. O lisi taimi e whai kengi le alofa o tangata, se ilonga o se me maua mai whatoa fia fo ia. A le leina treat o le tangata, ia o e fia fo. Ai, i le tala le leile tala noina i le tātou le sona le tai aule nei. O le tala le lei ina ua ui le whina ngalo le atua, ne ia ta ofi le oti lea le tangata. E ui lava la ina o lo tātou whaasaloti le tunga mau. Ai le alofa tu noa o le atua, wa ia au mai le ava noa mo tātou. Se whaasolo pēr tātou le sona, o na e maua leo le aunga ma le wha moe mana utu o le whiau. O ma whai nei, o na maua le ava noa le tangata ang sala. E uru whale ai, i le manuia e whaavavau, ona o le tala le lei i a IESU Keriso. Now everyone can enter heaven because of the gospel of Jesus Christ. O meni e tāua o le tala le lei a IESU Keriso. Tātou te tōma natu ai ma tātou mawhau i le awanoa leo o tātou maua. E tene teinu tātou manatu, o tātou maua nei mea uma ma tātou oli mea o leo langa nei. Ona le lei tātou plan. You know, we create good strategies financially, socially and economically and everything else. And we get to enjoy life because we earn life as it comes. But the tāuam tātou wa ailesi tua le ata. Le mafuanga e laina whaia tātou rotu.
Le mafuanga lai o na tatala le tuspaia. Le mafuanga lai o na fai se fai unga ma se whiriwhiringa te tau o tangata. Ao le o na tapunia le talaanga o le pāneta le nei e whau au. O mena e tau tātou mawhau iai. Ona o le tāua o le tala le nei i a IESU Keriso. Ua mawhai nei a tangata ngā sala mō whātua ona mafuta i aile atua ono IESU. This is a very simple idea of the gospel. Leo te whamanatu ia te o tai aone. Nei e manatu o le lewa o le tātou lotu. Nei tātou manatu o le whai mea te tele le lotu. Ele aisa whai no nā mea. But we can be easily deceived by the fact that we can do a lot for God, so God can reward us in eternity. I tell you one thing, you can never earn and buy salvation. You can only receive salvation by repent and have faith in Christ Jesus. All right? Mena sining tau o menino. Na yeno fa ye satani te tono tanto lotu. O le leo o me fai. O le te tele o tātou me fai. Tātou te manatu ai o tātou earninga le ola e whawha. And I'm sorry to say, o le tātou vai e mafuai. Ai a whai o le tātou whai mea le lei. Ma le tātou whai mea te tele. E reina ia whai se tauwanga i te tono le lotu. A ia tātou whaia ona o le tātou tali a IESU, malona alofa tu noa. That is a great commission. Alright? O le sine mea tāu tātou te wapa ai tala le leia IESU Keriso. So se tasi, o ia te ia Keriso, o ia o le tangata fōu. He becomes a new creation, meaning a new mind, a new attitude, new characters, new perspective. Wale toe wa ai mea o leo langa e oti ai, a ua taulai lana wa ai I le ola e whawawau. In Desire of Ages, page 10, it says, by coming to dwell with us, Jesus was to reveal God both to men and to angels. He was the Word of God, Jesus Christ. God's thought made audible in his prayer. For his disciples, he says, I have declared unto them thy name, merciful and gracious, long-sufferings and abundant in goodness and truth, that the love wherewith thou hast loved me may be in them and I in them. Le lofa tu no le o le tue ala ilona alo IESU Keriso. Wa venei ma wanoa whaaulo. Ma whaitu toa mata mo fie e uwhale iai le tangata ngā sala. Le tangata a mioleanga. Le tangata sangaoi. Le tangata sa tuina nao. Le tangata e wawa ai mea whakatawa o leolanga. Awa ia ilo nei o lona taunu ungo le oti. E ala i le ngā ruenga le nganga pa ia i le loto o tangata o Salomo. O ina e amatai le whaolatanga le atua. E amatai le Salomo. E amatai i loiloa mo loiloa. A le se noa mo IESU Keriso. E nā te whaamamaina tātou, a leo mau tātou o masala. E le aiso tātou o wanoa I le langi ma le ola e whaapa. The concept of the gospel of the Son of God is to reconcile
men to the perfect will of God, the creator of the heaven and the earth. The only way to find out the perfect will of God is to search Scripture, so that no one has no excuse not to be in heaven. Tusi Yosefa mai ua whanolo nu, ina ua leai sepoto. My people are destroyed for lack of knowledge. And I hope and pray our church worldwide that you and I will activate the desire, meaning burning desire, to read the Word of God. Sau satani lona malosi. E ui mai taitai o le lotu. Whaonga satani taitai o le lotu. E hifo iai tangata o le lotu. Ona le su ele o lotu spaia. Ai te whaalangolango i taitai o le lotu. Ta ua tele na e manino. Wo mai le tu lama le tu aso e te manino ai. E le tu se whaiwhi au mo ai. E le tu lo ta mapo lo tina mo ai. E le tu le tato lotu mo ai. Ai na o IESU e mawhai o na tu mo ai. Fasile Faafeiloaiga e sauni mo le unga ma le ngā taanga o le laulangi. How do you prepare for the end of the world? Testimony for the Churches, Volume 9, page 218. We are living in the great anti-typical day of atonement. We must individually seek God. This is a personal work. Let us draw near to God. Allowing nothing means nothing to come in the way. Allowing nothing to come into our efforts that would misrepresent the truth for this time. Let everyone confess not his brother's sin, but his own sin. Let him humble his heart before God and become so filled with the Holy Spirit that his life will show that he has been born again. We read, as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. John chapter 1, verse 12. The gospel of Christ is to be lived, practiced in the daily life. The servants of God are to be cleansed from all coldness, all selfishness, simplicity, meekness, lowliness, are of great value in the Word of God. Taua le taimi o tātou wola ma soifuai. Le whai mai le whamtalanga le nganga o waruanga. Le o tātou o tonu lawa le taimi o le anti-typical time of atonement, meaning o le o tātou iai i le taimi whapei o na ave le tuai a mose. Ia Sauniga whaiutaia i le tausaminga. Nonu inga ātau tala le tuspa ia, po leo ko whamatala mai e tusa o le whamtalanga le nganga waroanga. That we are living in anti-typical time of atonement, meaning o Sauniga ia na whaasino e le tuai a mose whenga inga tuai. Let's fight tau le limtiko e luas kuma tonu. O le paseka o runga fua, marurua i fua, o le pentekoso le anta o le saa mai o le ngāna pa ia, lea na receive la apostolo, ai la tau te leo atu e awe le tala le nei. Inu ese, amata mai Samaria, Yerusalema, Samaria mai utea o lama i tu inga o lau langa.
Mae ale mai Pentekosto so male ili ngā pū. Umale ili ngā pū so lo lea, male aso le tongi ola. O le aso lea, e anu ele whai taulanga i te tonu le me sili la pa ia. Once a year. Ai e whai le whatanunga i Tuai le sipuru mare lua. Ia ana popongi matatalo tangata uma. Ina ia lato salamo ma ia lato a mio le anga uma. A le taimi le nei te tonu le whai taulanga i le me sili la pa ia. O le taimi e sa wai le whai taulanga i whafo. E na o i lato e ua wha mamaina e mawhaina talia i whapotonga. A nisi e te turi ese. O le ata, whai mai le whaptalanga a le anganga walo anga, le ua tato iai tongo le taimi le. A fo i le whai taulanga li tono le mesina pa ia, o le ata o IESU ke wiso, o loo i le mesina pa ia i le langi i le tūtau matau o le tua. Ma whangana le whai mai le anganga walo anga, o le ua tato iai tongo le taimi lea, o lono inga, o le aso o tongi ola, po le aso o le whaamasinonga. E a fio mai lo IESU, o lono inga, ua uma le whai unga, is ida e te ola, pele e ai fo. Ma whanga le whai mai le mau OUTOU, e a mata whaamasinonga i le ainga o le atua. O le aso, o lo alu le ripoti, a le angelu le langi. E lo le nei ala o mena e whai malau fo ne le whai. E le ai ase si e loa nganga na oe. But the only way to see what we do and what your choices are is when you move. Your actions, your words. E loa ai le mea la i lo loto. Ao nei mea uma ma whiriwhiringa o tātou loto. Le whai mai le mau e pere whawhai pa suma le lua, o lo ola whai le whionga le atua. O lo siri lo na maai. E siri atu i pere whaatau maai o na i tū. O le ale me whai e pelu lea por tuspa ia, e sala ese o tātou winga to i lalo. E ave ese o tātou winga wai. Pero whai atu e le, ese excuse o tātou. Po oil ta mā, por tina, po oil whai whiau, por tai o le lotu, pe ke pule le lolangi a koa, you have no excuse. You are subject to get prepared. Pe a whai te whia iai le langi ma le ola e whau. Ma whangana le a mai e pere whiau o le tua. We have to get ready. E ese awala, whaunga IESU, temi IESU, whata oto tau sa maanga. Le taimi ina ua whai tari ngā sua, ratu tangata wha maurunga e le eiso na la e. E whapena le ata o le ola e wha wau. Tā ua na tātou manino i le taimi o tātou ola ma soifu ai. It's time for us to get ready. Get prepared. Sa oni o la e, o aia la e. O la e o le ami o tonu. Whai le uma ma le ami o tonu. Awa te whai whaatauanga. Awa te whai se tau pio sau leka si te tono o mea le lotu. Awa te whai se sue sau vi inga te tono le lotu. Ikas o mea te whai nei. E a o aita ngā ta uma i alako whai o hui mele te whai. Whamare upo tuspa ia. A tu lai mai oel ta mai le leilau te inga te tono lo aina. E manuia lau whanau. Whapena foi oe whaiwhi au, o au whaiwhi au. Tai o le kālesia, o au me whai nei e wha o au iai le kālesia no mana. Mea na e tā ua i tele, o na e manino, i le asa whio mai ai IESU, e le ai sau whanoi. E le ai sau whanoi le asa whio mai ai IESU. There will be some surprises in heaven as well. Me tau surprise. Pefo me foi e peila o lata na leo. Tangata ne o pau. E ma surprise a yase te whanu. But on the other hand, e vi i le loto se te whanu ina ua ai a pau. That's a surprise. Ina ua e iai le ola e whakapau.
I surprised that I have made it there because I made my choice. Faafeiloaiga. O lesi surprise. O le tangata na e manatu e ai le ola e whaua. Ai wa iku whaamisinonga. Pe o AOTOU o tātou Lesona. Wa fiu e au tilo e le iai le laki ma le ola e whaua. Ai sea, o leva nami o le anga. Lo le eila na mea la e whai ai whai a. Leise so i loala na mea pio la e whai. Vai le si fai o so fitu le lungo le YouTube. Ai taua na mai fai ma illustration. Fai o mana ia le launa. Tau te ngata ana iai fai o leata mai o fai auna. Alo fato ese le ila na mio le anga le mau e whanga o ele kau kimu. Whapena le ata o taua. Aua te whaatali se i maua oe. Ai ori teime te langona ai le mea whale tonu na whai salamono langa o lomfa misinonga. E mwhai tātou lo lotu whatas, e mwhai na iai tiuti o le lotu, e ati na ai le tātou whapotonga e taua o le lotu. But someday, church, e te tūto tasi, i lomo le se whanga ale. O le ale fua e fua, ale fua le. Only one. I don't tell that to Loto Samoa, but the Loto tangata Samoa. But I'd rather call our church the Church of God, not the Church of the Samoan people. A taulo le Loto le tua, e whaila mi o tonu le tua. E la mona le alofa. E leo se Loto e tai fa tangata o taua oe maa. A le lotu e la ngona e tangata, they enjoy the gospel of Jesus because of the leadership. Mare upo whatau te rusu riva whau pelua. A pule a mi o tonu e file mule nu. Ai a pule a mi o leanga e mapu ti ngā le mu. O lau te talo e tofi mai le langi ni taitai e loa lofa i le kalesia. E leo ni taitai, e taitai whatangata o taua le lotu, o me mana nao ai. A lau te tawa nei tau sanga i au ufia la mona. A whai taitai mare alofa. Au taitai fia whai mea, au taitai fia whai aloa, au te taitai fia whai viinga. Au e te taitai so e mea i tonu lotu. Ai e la mona le alofa o le atua, na wala uina i oe. Aua tātou te manatu, na kaora Faapitoa, oe le atua, e whaile me whina ngalo i le atua. God has done something for you and for me, but we choose to serve. Tero teime alan tātou le ai le ao le atua, o mata, si le fia le atua le mewa ngaki ai le roto le tangata. Tau te fiu e whai, e le mamia. Ai aora tātou i loa, o le tātou tāpenanga mo le ola e whawawau, e peisi ai le tātou au nanga. Na tātou le whewhewe le whai le mea te tau whai. Na ia tutupu tangata i lupu moni. E ai le file mua le atua. Malangona e tangata le fia. They rejoice in the gospel of Jesus. We are not here in the Church of God to mourn because of activities and the plans of the church. We must be in the church of Christ to rejoice the righteousness, to rejoice the love. We share our blessings, but not to take by force. I love the Church of God. And we must receive the outpouring of the Holy Spirit in the end time. Tēnei kai me whai unga, kau ke whiu e whakali polari me oia. Only because the
Holy Spirit is drawn away from our choices. Le kalesia le atu, o lau te talo, i le nei tau sanga lua ape lua suto. Nei se si o tātou e no lumanaki. We can say, e umalalaki le tau sanga lea la sau. Tātou malamalama le. E le to e ta ua e tātou se teimi. Aisea. Nga le wha mai upo tuspa e tātou te le loa le aso mali tu aso. If our you hold your Bible very tight, because e o ai te tonu le lotu, e ma whai na wha se ina oi, pia e le wha masani lotu spa ia. Wha taile atua, i le freedom of choice, he gives us a freedom of choice, a free will. Tātou te whiri ai, tātou te iai ola e wha maupele ai. Leo ma foi tātou te tono le tala le leia le atua. O le alea tala le lei. It's not a SISDAC. This, the truth of God, the infallible word of God, written in Scripture, so we can read and understand. Now, lefa mai upo le atua, ua whano lo nu, o ai lo nu, o ta ngata o lato fili le tala le lei, ai le lona te tala le tuspaia. A pe pelo ala oises, fai mo pina pe pelo oi, aisea, e te loo muli te ta inga le ngana pa ia malana tuspa ia, o lai te muli fai fea. One thing I will not allow myself to get into, o lo fa longo i whamtalanga, e le tusama tuspa ia. Nai to si fiam tātou loa teni u tātou iei le uka mai esu e tūlai mai a. Can we so prepare false prophets? Not only the word of God, but inside our church, we begin to bring in our own selfish interpretation of the scripture. Alema nino le upo le tu. Ma fonga na taua na e loa le teini mo tātou ia. We are living in a Laodicean state of the church. Leo tātou all of us are put teino la te teia. Pamai le tua o te loto ina ia e ma lili pebebela. There is no other stage. This is it. Ale fai mai le tua ia e whātau mai ia teko. Le vai mata e nini ai o mata. E le fai mai talu e fai se si lotu tu ato e lotu na. O le lotu le mna wai le tua, e te le taro te whātū se si au lotu, a ia e salamoma e viri tai, a e mana te alu la lagi wha mai le tua, it's okay with me. O te lotu ne e ma lili pepe vela. Fe au nā le Lesona te tai au. Ia e loa o lau tāpenanga e whalango lango ia ia tai. Ma le wha moe ma le te talo usoi. It don't matter what you have. It don't matter who you are. Whatever position or fancy title besides your name, does not matter, church. What matters is how you get ready for tomorrow. The end of time is here. Get ready. Get ready. Get ready. Tato. Lo mato tamai ulilani. O mātou loa wa sa'o naso. Wa leo te maole aso e matala ni langi ai e whiu mai. Ka teile atua e te sa'a mai loa nganga pa ia, ma mātou le whiwhi ai e tū. Ma wha leo le tāua le manoa e tūna mai a te i mātou. Le ngata e tāpena i te ngata e pio au la mai e le nitai a. O te nau, ma o manu i lau tāpena. Ka teile atua le awa noa e tuina mai. E le ngata e wha leo ila o fionga e ala i le Lesona. A ia sili na o ngā moa o le sa wholoflai. Le atua alofa ma wha lau te le ina le neife au ia ai o loto ma whina ngalo te totas. E ia tā ua la mātou tāpenanga.
le aso e te fio mai ai. Ma tau te whaalonga lo si ufonga, le au na le leie ma le whaamama. I nau whale le fio oilo mai tau li. Ia vi ia lo suafa e whaamawau e whaamawau. Amen. Au tātou iai pēa I Sauniga pa ia o le Sapati lunga o AOGA ta Pailangi. Ia le tu ala mai lalo le nganga Faafeiloaiga le mamalu whamatu fia o le tātou e kalesia mai lava o na maunga maulunga se ia pa ia mo wait. O sunga I le teitai pasawili le laulau a fono e maise o le mamalu whamatu fia o teitai o mtanga wenga. Faafeiloaiga Silia, Faafeiloaiga malolo manu malo. Ia maise tātou ta māma tina uso matua whawhini. Leo tātou au lia mai le Sapati mo mua le nei tau sanga. Ma iei tantonunga o le nawa I nā o I nei foi. O le anganga vivi ma le anganga whaamanu I le antua. O na lona ao sa ia tapu au I nailo tau soifua ma le tātou ola. Leo tātou au lia mai ai le nei Sapati. O tātou whiroa ia I lunga o pe au ma ngānu le ea. Ia tātou te aleanga whaatasia le alofa o le atua. E ala I ona Sauniga I lunga o AOGA ta whailanga. Whaolai atu lea I le mamalu whaamate pia o le tātou ngaruenga o ao. Ia whaatai le atua le amanoa mwhain tātou maua. E iei whaamoe moe mara te talo ia vea pia na whionga pa ia. Tō matau ina I pia lo tau soifua malo nei ola au auna. Ia ina ia tau au ngā ina le aso e whionga iei lo tātou tai. Osi lau whaafonga I le vi inga Faapitoa o Sauniga e lau fui Pese. Lo mātou tamai o Ilangi,
Faafeiloaiga tua le mawalunga lo alofa tu noa. Ka e tuina mai a te mātou le awanoa mātou te ola ma soifua lunga o whangai le e. Au whapupula loa ngāga pa ia o mātou mata ma mātou wawa ai le o ngaonga ma le matui tui. O le meo o iei te ngate na ua soli au tula whono. E Faafeiloaiga tua maua se tai ao whapene. E alanga ai le whi au lo alofa tu noa. E ala ni ala leo, tu tonu o frisa, ma tu tonu o lawa ma maota. I so se mea o mātou whaatino na ai tāpua inga. Faafeiloaiga tua, i awala o e tāpina inga. Ina ia whamanatu ia te i mātou. Ua leo toi ma maole aso e matala i le langi ai e pio mai. O le atu le tua fsoso ni maila o ona vai man whātau wa. Nā no o whāleo ma whaupu, ai a whio lo ngāna pa ia. I loto ma whina ngalo te totasi. Ina ia fo i le vi inga i ate o e tū maulo whātau wa. E lolo ma suafa Iesu o le ma te tālo tuine. Amen. O le tātou tusi whaitau e mawaini manatu o le nei Sapati lunga o pe au mangalu le ea. Awa le manino o lo whailama tātou Sauniga lotu i te tonu o wharisa o maoto fo i malawa. Ai Faafeiloaiga komiti ma le tō whānae. Nei a whaauau pēle nei au aunanga. Ina ia awa nei visia e se tasi o le kalesia. O whaalumanga whaaleanganga. A tonu e misi laualu le lotu le te mau e lunga o penga te whailanga. A whai te whaimalanga i se mea i se teimi o le mai aso. Le te mau i te tonu o lautamali. Me mafuai o na e le tō wha. Le ia whaau au pēne nei au au nanga. Ia awalawa lautau mafa whaaleanganga. A whai e le leila o whaafonga vi ia na tua. Ma ta ofi se mele ne. Ia whai fo i e le tala whea ngai lau sisila. Ia o oe lava e iai le whiriwhiringa. A wā o le upo le atua, o le upo whai whaatauina. O le whiringaro whai toa tasi o le atua. O lono whiringaro na ia whanau i tātou le upumoni. Le mafuai o na maua lei tai au lau le lei. E whaalewa i a whionga pa ia le atua. E le ngata mo au. Le fola ia mua o na liua i le au. A o le tu whātu i ate oe. Ma ia e la mona fo i le tāua. O a whionga whawina le atua. Le tusi e whesaron tau poe ono. O auma iai e Paula Apostolo le tusi o Efeso. Tauma iai o a upenga. Le tusi la Efeso e ono o pesifuru e whangata mai o pesifuru marfitu. O le tātou tusi whai taulena. Ia e te sisira ia e lumal screen. Ia ma e whawasenga ina oe. Ai o le tātou maumautu. Le maua i le whai o pesifuru martasi. O te whaitawina, ia o ofu OUTOU i ofu tau ato toa mai le atua. Ina ia OUTOU mo whaia ona te atu i tonga fiti a le tia Apollo. O le ata le au mai la Apostolo Paulo. Wa whātanga ina i le atua e au mai ai se ata tātou te wawa ai to toa iai. A wawa sila fia ma mao e le atua. E le mawhai e le loto o te ngata no ia tau aveina. Le mae a, ma le malosi o au penga a satani. A waia tāpena ina e awala mai i au penga po amionga. E whātusa ia i e le atua le characters o le au penga. Wa o le mea la metasi. A o au penga ia ofu ai le tangata o le atua. Lono inga, a tau tala la le mau OUTOU i au penga. Po ofu tau,
o lono inga, o sesi whamatalanga, o la e tauai tangata ke usiano. Le whai mai le mau, ia o ofu o tau i ofu tau. E le whai mai ia o ofu o tau ni ofu savili, po ni ofu tawhao. Pe o le ata o fita o malo la tau te puipuia le malo. E iai le tō ninga. E ao le lei le wala e ave ai le whana. Ina ia iloa whaapā le whana. Ia iloa tau ave le afoi le au penga. E leo se fita na o e ave oti ele taua. Ma mata ngā ai se malo. Whapena le ata le tau tala iai le au le tai au le nei. Ma le wha moe ma le te talo e toi wha manatu ia te oe. Wha manatu ia te au. O le taua le na walo ina ai ta ua, o le taua e pui le tala le lei. E le wala wina i tātou e pui se lotu. Ai na wala wina i tātou e pui le tala le lei. O lona winga, o oe mau, o au penga o le tala le lei, ina ia tupu le tala le lei. Ma mata ngō fia le tala le lei, pea upo le tātou o tunu. Ia vea oe mau, le tala le leia le atua, o se fale tele, e mapu iei muruiti o le fale o. O le ata o nganga o lo lei loa i le laulanga. E suru mai, ia te oe le fale o le atua, le kale sia le atua, wa Faapitoa Faapitoa, ia penga o le taua. E mafua na o mai au penga. Ina ia manu ma lo le tala le lei. A fai ina le tala le lei, e mafua wa se le wha le au penga. Ma le awala e fai ai le au penga. Na tāua le tātou wa ai, i le awala le atua wa au mai, ina ia whaau penga ina i oe, whaau penga ina i fo ia, si sila le tātou whaitau i ai. Wha mai whamtalanga whau pasulua, awa tātou te le tau matangata, ka mangingo rau por kuspaia, kako ke le kau. Se wakanai, e lai ei tangata lai, whale tonu lau vai. Ia, ona whailo nā tangata mau fiti. A leo manino tuspaia, tātou te le tau matangata, a o ai le tau matatou. O le tātou te tau mali sili, whai pule, mali i o le pōliu. O li e whamatala tuspa ia angeru leanga a sātani. A toa maanganga leanga i mea o i le langi. O le ata o mea tātou te whaalomo i ai. O awa onga wofi mai ma mea lo tātou wa ai o te tupu le tātou lalolangi. O whaonga e sātani mea nā e whai ma a upenga. E whao matia ai la tātou wa ai. Ma whaawaiwai ai o tātou loto. Ma tātou le tuai e pola pui le tala le leia le atua. E le kale sia ia le atua. Te lau tau tātou manino. O le kale sia le atua. O le kale sia e whaau pengaina i tangata. Whamai le tusira o Pese whāsu tasi. Mai na ia tō fia fui nisi e whai ma apostolo. O nisi e whai perfecta. O nisi e whai ma o whai ma leo. Ai ei le purpose e laina mai. Le upu leo lo whai ina ia whaau penga ina ai le au pa ia. Le upu le au penga. Peo le ata foi leo tātou le tele nao i tala au. E le ma whai ona na pa u lalo se la au tele. Se wa ngai le leila ui. Ai ala foi ma se ili ai le ma ai. E te fiu e ili le la au ngai le ila. Ai ole mea o e taula whai. Ina ia maua sau tupe mai le ngā ruenga le te alu e whai. E te tau o na le leia o ili. E te tau na le leia o mea whai ngā mea. Ia o nisi o tātou, o lewa ngā kāla au, alai ke aisi ali ili o lesi. Ngai wha mama wha venga le lesi a inga. Awa ele aru e wha kausau ili. Wha pena le ata o le au pena. E le ma whai o na tātou manu malo.
e le mawhaina manuia le taua, pe a whai e le oe o le au penga, na tō fia e le atua. Po where me tu iai oe, ia e loa na tō fia oe le atua, ina ia e pola pui le tala le lei, e te lei sau e whaamalia i kai o na loko, te lei sau e whaamalia si whai au, pe whaafile mū loto tangata, nā na kolo tātou au penga, ia whaamemes, ia soni lana le umo sa kanu. A ia tātou manu lo i le tala. Hape whe tātou manu, i sila lai, me reo le alau mai tu spa ia. Pai su tonu, o le mea i o tau Tanoa, i o futau atoa mai le atua. O futau atoa, complete armor of God. Nono inga ele na o fule na o se pulo, e a whape whera whatawhata. La tato waila e lau o tuspa ia o futau ia. O le mere o tau tango ai o futau atoa mai le atua, ina ia o tau mawhaia. So the purpose of having the armor of God, so we may be able to overcome the enemies. O le tene lau taimi a tātou whaia ina, tau tala whaia o moa uia, e mā fua ona o whaia ina, leanga e leo a toa o la e. E leo a toa o futau. Sire whaafonga pe te spaia. Paenga mua whamai o le nei i nā Tootoomaa wia OUTOU o fusia OUTOU surunga titi i le whamaoni. The path of truth. O le o futau lea, po la e o tanga te tau pita Roma. Ele pei la e o tātou ia pita i o le pone e aile la e o Faapitoa. Ai ma ai le fita Roma. E e pisi sa keke e ai ele fusi pa. Fusi pa ulana a ona na maulele e maulo sui la palapa. E ma fai ai ona ufi le tu le na o tino. Ai e ma fai ai ona e langona o lai pei e te langona le malos. Awa foi lai mau fuspa. Fa pe nai tātou, lau penga mua e te tauna tātou tū mau le upumoni, tū mau le tala le lei, e whai le mea ami o tonu, e fia i le ami o tonu, e fia i le ami o le lei, e fia i le alofa, le ono sa, i aloto wha maangalo, e le wama ai masei, e le wha masino sino atu inisi, e le tua inisi le leanga, ai fua ia e tu mau le tala le lei e atia e lona soifua i le ame o tonu a le atu. Kaptai au le atua i tala le lei. No mawhau teno nei tau sanga i na wau anu ese mai tau singo le sa. It's something that I fell in love. Kaptai se o Tamate te iau ya pasawini. You know, like effort. And that was about 30 years ago. But I remained faithful to the truth. Pe sui tato te iau au, so se stai, pe tu mauta te iau au. I'm not leaving no church because this is the church that God gave me to serve Him. And I must protect the truth. O le tāua nau tangata whapena. Tele nisi a sui lor whaiwhea. E o sui whainalo. Pero tangata i e nau i ai le atua. O tangata e ofu e tū mauro o pomoni. E pei o le nila i le pole. E le ma whaina maluolo e ina pe whatau ina i se metas. E whaptalanga le nganga waru aku. The most important thing of the end time is an individual that cannot be part or soul. E tu mau e peo le nila le pole.
e fetoso ina e matangi. Toi angoto le wha moe. Ai ono le tu mau le upumoni, le au penga le nā, le ofu tau le nā. E te tau ai le ne tau sanga luafe lua tō. Ia sili atu le me te whaia, na i lo le tau sanga luafe lua lua. Change your mind, change your attitude. O li tēlo tein, e mā fuana le grou tātou. Wala lawe kau la ua mea mea luafe lua lua. E walang whapea le ama la. Pai o tangata e tū mauro upumoni. E iai fo i male anganga pa io le due pe soani lo na vai. Soani lo na whātau wa. Tangata ia whaangaina e le tua le taimi whai. E le whaangaina e le tua ni tangata e o le taimi nei o te tonu a o tai au e whafo. A o tangata e si le fia le tua tangata le ama whaia. A walato salambo ma tali tongu le mana o le tala le lei. O i la tau ia e whaalia ai le a au siri ese o le atua. Le ngate i lea. Ma i o ofo i o tau le o whata o le ami o tonu. Le ami o tonu. O le ata e ufi e lo whata. Nono inga, o au whai unga e tauna i ai le ami o tonu. Ia aliangi ma ia le ami o tonu o le tu i au whai unga. Ia le whai unga whai tu au. Whai unga whai keni. Whai unga e sue aini mea. Ma waini o loa. Ma vivi a toi tangata i a te oe. A ole a o penga. E ufiufi e lo whata o au whai unga e whai. Ma au filfilinga e whai. O le ata le nā, o le ami o tonu e ufi e lo whata. Lea lesi au penga nai so mai e. Ma ia whase mai ino o tō vai, le Sauniga o tala lele. Lesi le vai anga tau, a vai e te leilo tāpua. O le ale mana ia o la wami o tonu, mana ia le mau o lo fuspau. Tu mau te tonu o le tala lele. A e le tō anga i te tāpua. Le winga leo le upenga lea. Tō anga e tāpua i le tua. O nisi teimi, te longa e te sau le loko whai kene whakwa e te talo. But there are levels e i loa ai o oe o tangata e le leio se vai whale anganga e te tō anga e tāpua i le tua. First level is your personal level. Oe le tamā, le ulo le aina. Oe wha maoni leo tai au. A whai eleise leo tai au le aina. Faapeiloaiga oe tangata le individual. A le eise loto le aina o nei ese umataini o le whanau. A te tau ana whailau leo tai au. Faafeiloaiga i Sauniga o tala lele. A o le Sapati e te le moe le whale. Pe ke alu te pas. Pe ke alu se maliu o kouai. E te alu le Sapati e te tapuai. Aisea o se vae na o tala lele. E te whamasani e te tapuai. Te whamasani e vivi i le atua. Te tūnunga e Pese i le atua. Ma e whaalongo e fionga le atua. O au penga nai tauai. Ia whātātou. Ma nai alu whatwhata. Ma nai alu fusi o surungati. Ai so ifo. E makwale ago se ro. Bawe no whaia ina tātou. Le ngata i lea. Mai ia whao popo i nā mea uma o ne tango atu le tali pupuni. Le tali pupuni o le whātua tua. Si ese mai le whatawhata e pipi. A o le tali pupuni, o le mea te au maia. Nono inga, o le mea te filifili ai. Le tali pupuni lea lefe mai o le whātua tua. Ka mai paulo o le whātua tua mātou te sama wali ai. Ai leo le tino mai o mea. I teimi a tātou wa ai atu loa o timu. Whamairones a kimu i mea.
E lo maka kiwi da soa. Alis tengah. Apa tu tim ba na ia sol tai. Inge umai tai. Awo mau fo email nas. Tali pun yo fakto tu. Ole wingo ole pega dia. Fa mai e tau te mo fai ai ona tineia. O fana mu ma lava lo le. E ai me ta o fana. Au fana e mu. Ngai fai asi pe vela. E me vela tu ina nau. E me vela fa o songa. Ai fa ngari tali pun yo fakto. Wha IESU tani pupuni na tani ai mau le fio pa ia le tua o mai sa tani a whai o le alo le tua e kere whika lai maa ia li warit o mai IESU lana tani mai mau le fio pa ia le tua le na me ai e o lai tangata IESU le lalolangi na le matango fio ke waku mai pa e ifo mai ata wha mai IESU aua e te tofo i le li ilo tua e wena taua o au penga i wama, e mwhaina wha au penga i oe leitau sanga wafi roto. Ta ua ia tau. Ta ua ia tau i au penga i wama i moa. Au lau te talo i wha pena au i mo oe le wha whonga mai. Le ngata o tatu puni o wha tutua. Le au mai fo i lesi au penga le mai ma ia OUTOU ave le pulo tau o le o le tau. Tonu mai fuso e alana o ai tangata lai fusu tonu mai e ma fotu fa peona ina ia kātu lona ulu tulo ia ole i maua e tangata lai la te fusu e ma whaina ua e la e a whaina lo i le nefu atoa le chana pulo tau le ola tanga lono inga e te pulo le ola tanga you enjoy the fact of being a child of God. In your heart, your choices, your characters, you enjoy having Christ in your personal life. You enjoy living the characters of Christ in your life. You enjoy living the righteousness of God in your life. You rejoice the gospel of Jesus. You love to share it. You love to give it out. You love to live with it. Puro tau. A oti sa tani e whatumu o tātou māwhau whau. I mea le nei soi fuaka. Ma sani no wa ai i leo tolo wou. E pese fia le Sapati. Ai ora vai asu. Wa sui pese le pese ai. O lau te talo. Ia le ngata i te pese le Sapati. Ia e pese ai fo i aso o vai aso. E ngate i lea fa mai ma le pero le ngā. Le fiompa ia le atu. O hau penga le nā. I ngate le nā o penga ia e te talo i le ngā i aso uma. Every day, you must talk to God. Personal devotion. Personal study the word of God. Personal time with God. Telo taimi tātou te stress about to commit suicide because we don't have time with God. We have time with our loved ones. We have time with our families. We have time with the church members. But we forget the fact that we also must have time with God. Because that is very important. If I tawina, ia oe se vaenga o le nganga o maluanga, e whaima, vaenga taua, o le whiau o le nei Sapati. Testimony to the Churches, page 219. The warfare before us. God's servants are to put on every piece of Christian armor. We are not wrestling simply with human foes. God calls upon every Christian to enter the warfare and fight under his leadership, depending for success on the grace and help of heaven. We are to go forward in the strength
of the Mighty One. Never are we to yield to Satan's attacks. Why should not we, as Christian warriors, stand against principalities and powers, and against the rulers of the darkness of this world? God calls upon us to press forward using the gift entrusted to us. Satan will place temptation before us. He will try to overcome us by stratagem. But in the strength of God, we are to stand firm as a rock to principle. In this warfare, there is no release. Satan's agents never pause in their work of destruction. Those who are in Christ's service must watch every outpost. Our object is to save perishing souls from ruin. This is a work of infinite greatness, and man cannot hope to obtain success in it unless he unites with the divine worker. From eternity, Christ has been man's redeemer. Ever since the fall, there has come to those uniting with him in his great work, the word, be not weary in well-doing. Be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Ecclesia le Sabbath. Tuai Faafeiloaiga i au te tono o whasana te lotua. Papopo te whai manei whi ina a tini ai o na whaamarosia i tātou. Le ka le sia le atua. For those who claim the remnant of God's church in the last days, you are to claim your position and understand why God calls you and me. E le malawina i tātou le atua. Tātou te tau i misa i tono lotu. E le malawina tātou le atua. Tātou te sua vi inga i tono le lotu. Ma whawai ni mea eilo ai oe. E na malawina i tātou le atua au penga o le taua. E tau na ia e manu malo. Ne awa ne iai sau whanoi e te le iai le ola e whawama. Ono o le mwhai ona. Ona la ei au penga o le taua. O wa au penga o le taua le. O la ei lamana, e te la ei e le tausamanga le atua. Le whamoe ma le te talo. Ia le vea le Sapati mua le tausanga wafe no tonu. Ia vea langa ai. Ma toe, oso ai ni moe fo. Tātou whangalo mea o tuana. E tātou momoe puno wa i mona numanai. Ina ia Iaiso ta ai le aso e fio mo Iaiso. Ma whalonga no na siu fonga. Le au na lele ia ma le whamaoni. Ina au whale mai e le fio lowoli. A vea foi le nei tu aso. Me la mano mo whaino o maua. A ia o uma. O whonga tau moli e tanga renga i Hawaii. Tuai la mātua nganga whaakutai lo suma le teitai au au. Le au tustusi. Ma le te uoloa, te māmanu mālo, lau whingarenga pa ia le atua, te māma tina uso ma tua whawhine, whakataila o tau te tala. E le te mina ui ai mtanga renga le nei vanu, sa toe na moto atu, e whakataila o sunga le teitai ma le komiti, le sosani, a mai Faapitoa ila na wauna ia pas tu limu si meona ma pantu ia mele. Ma niso le kale sia laska. Pa so swani le ngarwenga i hoa. Fa moe ma talo i le faina me sea ma tukua i lalo le nganga fia uauna. Ai se a pasa wili e moni le whangaina le atua lo soifua. Le ana pasi mai a tia mautadia ina ma le fia. Nau te watu ia te oe te mao le kalisi. Le ave sea le alofa.
le va ai mawalunga, ma le whaaloalo ia te oe le te tai o le kalisi. Whailo tusi mātou te langalango, te utupe mātou te tū whatasi moe. Wa meo tātou ngā luenga, tātou te dumalima whatasi. La whaisa o tau whafunga mai, se leo i nistai, ia, pa mangalo o auna whatau waa mo le vai vai. Au le nganga mo le loto le ami sea. I sea, o nofo mau fautuanga, ma te ingo le tātou ngā luenga, te tū whatasi, e lu ngā ala lo, Fetu nai le tō whāma le whautanga a wātū au mai. Au le nganga e tasi le tātou te a, tātou te tau whatasi no pumonia le tu. E whao ngā upu. O upu se sā. E rami upu tangata para ai e pepepe ne ke waifa sasi. Lau te inga le nā. Le tupu le ngā luenga le tu. Pāsa wili, ma le komiti ma le tātou ngā luenga au au. O lau te talo i whafua loa i le tua lo soi fua. Ai maisi o te tai o mtanga wenga, wha malo folau, wha malo tau. Tai sa mātou supervisor, pasa ina lea forets, man whalitua, wha malo whatotoa. Tai sa usua au aunai, e a leilua, pasa fua toa, tanga wenga i uta, wha tai pasa sato mai. E tia ua ia tātou te le, ola whatustusa i nisi. Faafeitai le tui au Silia o tau o tama mātutua. Vi ia le tua i la o tau ngā luenga tau tua. Faafeitai au Kilani, faafeitai i Samoa, Tutuila, Upolu, Masawai. Mātou foi Amerika, whaamalia po lasa mea o ta mātou whaia. Ai tauia i le tua, long tau ti ngā. Tau te pupole me foi a mātou Amerika, we doing the best we can. I le malawina tātou i le tua, e baba ai po ai wale nei po ai wale nei ta ko lo le au le aso e fio mai IESU alo famia le tu nei to sanga wafe mo loto o afu fanga wa mai committee ta to ai ai si la fia le tua le loto e fina ma fanga wa mai le tua le fe au I lungo au penga to failani o penga ta to ti tawa Ele ngata e atia e lo soifua as an individual, as a weapon of war, as a soldier for God. Ai au ngā mo le kalisia, au ngā mo ainga. Ma tātou tape nanga mo le langi mo le ola e whakapa. O umar fe au le Sapati. O whangia le atua, fe au ma tiuti le nama yasu fōu. Po kalama le tātou mo le ngā au le tau sana. I au ali tia mea uma le mafuta mai o le atua. O lena ia walawina oe walawina, whiriwhiria I tātou, na ia vei tātou maana whana, e mā ele ngā I ngā luenga lele, e whaupenga ina I ofu taua totoa, ina ia manu mā lo le tala le leia le, tātou sauwha ngā le langi male ola e whau. Te mna e whai ule, e la ungo o Sapati ne. O le pese no tusia, o le vii o le lotu Samoa. Te mna e whaibu ai e la unga e lunga o penu taila. Na utu sia le nei pese, ma o momo onga ma loo mita mita. I le wala au o le atu, na wala wina I oe maa. Te mna e usi na whau. O le whati, na o whauina la mea. O upu, na utu sia la mea. Aisia, e momoli atu ai I le atua. Ma le tātou ngā luenga. Lo loto. E whaafeitai ai te tai au au. Lona tula I mai. E ngā luenga au au. Aua ne ngano. E wala au na wala wina I oe maku o le atua. Polo pui pui le tala le le. Saunia I tātou mo le langi ma le ola e whau. Manino le matza le vai
le tātou tā. Lo mātou ta mai o le nani. Wa mea lau Darlene, ma mea mātou te loto te tele ai. Ma mea mātou te lewe fefe ai e tū mo ai. Awa e maua lunga le alofa, na e fo ina mai lo walo pele totas. Na ia tukua le mamalu le langi. Na ia tali le pō ma le tui ma le whiano. Ma upo tangata. O ai mātou te mata mumuli ai. O ai tangata e maa e tau tau ai. O ai tangata loto vai vai. Patusa tuspa ia o lie le la vau. A o le tula e te langa ina loto i lantou o ea lofa moni ata mai. O lantou leo e wha leo tele ina i le fi awa lau fia. Wa le ai se tasio i mātou. E ai se whanoi. E le ai se tasio i mātou e sili atu i lo se tasio. O te tūsa i pau uma i mātou i sila panga lau pio o le tangata e oti o no le angsala. E whawhatai le tua no Darlene. Le ua moni ai upo le atunu le ua mātou o oi whaseu no saa i maa o mani. O no le maua lunga ma le lau tele ma le loloto lo walofa tunoa. Le ene mawhai no mātou ngungu. E o lawa i te tono lo e kālesia tau na whanga. Ia a ai mea ano lo ufionga. Ine au ne ai sesi e toi pala ai. Ai ona e fia no pumoni. E la ei o futaua toa. Ne ia mātou soli sa tani mana au. Ai au whaalia le mana siri ese o lau. Le tua a mangano au lau au. Ia isi upu o le talawhenga. Alofa mai lau o una vai ma whaktaua. Whaamria lau fio. Kai tai o longa mai. E o lo titui matangi olo, ta mama tina usu ma tua whapine, o lava ia mātou whanau. Whaamria le atua, i le sālo e kālesia nei tau sa. O me le o le mātou malosi, whaalia lo au whai wame. E ia vea lo e kālesia o se whaletele, e mapu e monu iti o le whaleo. O e fia maua lau whauta. Ia vi ia lo suafa e whamawau. Vi ia lo suafa e whamawau e whamawau lava. Amen.